Aha cyaro chibanda sero ahangoto yibanda kitagwenda kilomita nk'ibiri n'eshweka okurwa mu town yibanda naho gushanga intumo y'amabare yibar kweta amabare gagati bindi bizene bagamba amabaraga bitiwe takahuriraga byafayo byago akirene kaka Eduneri ko bareba wo myaka 98 y'obukuru okurga ha cyaro cya Katoma hamwe na Vitalo no bagirituma wo myaka nshanju okurga amabanga nabagira ngo mabaraga gakarundanwa ho mu mwaka gwa 2025 ngekisuzo ahabwo kwitiraho umujungu wabera kutegeka cyanga cya Burenge Rwizoba Sahare George Gaudi mbiro vungu batera hakasisira amabaraho umuzungu ngo yararaho konko mukuraraho ngakaguru twumusizo mu bakweta Rutaraka kiza ngo akarganya katuki yamwita Rutaraka nwa kugambwa kuba yacumire Hari George Gaudi bitune bagambwa ngo akaba ari umurima kandi yarwo muri Nyakatoke kimwe habicweka ebiri muri Banda iza ngo Rutaraka ngo akaba ari umusawa kabarema karamahire abantu bafuna busingi kuko kumanya ubutware bw'abazungu habaho ibintu by'amani bifubiro akabaho ibifubiro by'ubwanzi ubwo akabara akasizana bakaita Rutaraka abanyabuzare bo kandi bakaganzya katinda bazarra kantu atende bakujinda bakuriya kubamresere bamda mabaga bota bita abantu bagira ngo bimwe ahabyizire biru kugambwa kuba biyaje baserize Rutaraka kwita Galti n'abajungo kubona abonesa biraguju omuri yo kubaheka ha mugongo moni sozariona ibande yona bayisozariona ibande yona abantu babakubata mukwata amabare muheka amabare babikoreza amabare bakumana barunda babatere nkoni aha nyuma y'imyaka igana 19 ebuzo nibishebuzubwa uko murema yabasize kutemba rushozi akita Galti ninga Rutaraka akaba atine abanyabuzara byasigiroho n'ibindi binji abanyabuzara ba Rutaraka atukubamenye ninyamore n'inyorengo rusozuba oyibonyemo unkabo bakagira ngo akasiza koko kakaraganya katuki nitutwe nkatuguma twebuza kabika rya karema basonko bakambajya ngo cugwa karema tukibuza ikirema kuruka kuriya icoro kuza kwita umuzungu boro musakwata kubire manza akita umusizogo ubundi bakagumize muri bakozesa abantu enso binyingi munonga kwekora abazungu kugenda umwekorire manyakaraze kucwera mu kanwa kawe yaza kucimuticu mahanza cumuto mu kigere cyo muntu hato kosange nakwera imbango munonga umwaka guhwire amahiga y'UPDF gakatongoza Rutaraka nkemanzo mu Uganda gamombekere kijikizo ahabwo kwango butware bw'abajungu hati abandi kibabahini bakireba nk'ekero abantu batwera ngunga ha mukito umujungu konka waza kwitegereza hati na hata abantu abaryo barondora oku omujungu guyisirwe omujungu gakari kizibu if anything go munyibanda Rutaraka wakakora icyamagiro kugira ngo hakatuyamba ubwo umuntu yabe nabonera banisa abantu bari kumwekora amabega nka TV West ne tujya kubana tukusiho ibyafayo nkebi okwenda kwategereza cyanga cyawe gasha kwa Timothy Mushabe.